Kabungakot, o mula tulan dari patakan mensangan rawat, pampai kita tali neu peneban sainsal. Pemain samat kot lapalap sekalangan kiyong kumuyang mumasan maur, bagumya serpen net, nan selokun maur, mesuya kuwe remi. Bagumuyang kating kaya kiti masan wet, kailan nga namoy sarawi, arbitin nga namoy sarawi. Pwede penay kel, sudah ay lalakong, ay ikomi kunututre anso koros. Anso de bilong kemarin kaun song kemau Jesus Christ, saligi di Satan, inakan koros, sudah mail tetok, and dia semua petak buat pampaita. Pagkalu saya ni lobo, kami lulus tu kukulat. Kemarin kaun song kemau Jesus Christ, pagkamimat. Amen. Allah penatairan kawait, and ranwat ako saya, supplement code seri melalakan. Supplement code seri melalakan. Wadairan puk pangkusani matu iralaut limau rejectuau. Matu iralaut limau rejectuau meko saya. Met pai mekin wuya totoken kamau nampungan aramasakan. Pokot pangketin buya kiniraila utan sapulime. Madawang kelanan patak mekras wuya po nanau. Ite patak mekras ketin wuya meko saya. Perban wuya la sapulmen kot. Wuya kiniraila utan sapulime. Ite patak te piaditut me wuyanan po nanau meko saya me. Irail mekin wawi. Masanin ko to kuya kamao nang pengenara masakan. Irai bang uyau tan sapol me seri melel. Acudo kos ya. Wa armasmen mesudan ki Christ. Ni abang kamao nang pengenara masri amen. Sudah ya da me kot. Kadang ni buksar kos ya met. Buya kamao nang pengen kot o armas. Armas metipan. Me puksaro kos ya. Mengunara mo ya sa pemen ko seri melel. Umakta kilang puksarawi uya puken pepoleu. Puken kamawi nang puken armasuk okot. Upul nang puken armasakan. Aputan nang puken armasuk okot. Nan ebisus wano ritiri sa klimao ko ya. Kumal suti ata kuburan ngong. Yan ngasi rongamao and bebol. Buk sara uya rong maun pepol uya rong maun pepol ni melen nampungan kot o metipanakan. Agitail me panut wawi o uya kamau nampungan armas tipan men o kot. Armas uan ka kotoren kot ka kasela kot. Ni ansa armas tipan men ban lukur lang marang kauno. Kasumuyong inanamor ansa wote mir pepol nampungan armas o kot. Ime buk sara ko siya me armas tipan men ni akin wakla. Nan lang pon king kamamatip. Armas Sulawian ng Satan na bawiyala sa Pullman Court. Carmen Court aming kitalin wawi rong amawan papol o ang aramasakan. Ime kata Christ awiyaga kay likwet rong sa Pullmeka muna katkatalanan lang. Malkowe o wato ang aramas koros rey. Ime kat kito samba. Ime court kating katar kito Christ samba. When we are people nang bungan kitail o kot. Miela people that lolamao nang bungan kitail o kot. The peace. Rekarben kot ameng kitail en wawi rong amao en people. Kayo bagi kot ito mau ki emen en salongala. Kot ito mau kupurin ito kupurgi aramas temen en salongala. Salongala yang wasa kukulan anihel. Wasang puksaro masa ni koros mararais rinting nampungan gamo depan lektek lanang sini. Ay me koros kadang kubur ki kedalang kolanang sini ya kedalang kolare nam paradise. Koros kadang kubur ki te mau ki ementar masin salong nam Petrus keriau rediksil redlaut silu rediktuau koseya. Kau na sudakin kadin papan ni wuya pen sabol me ino wenta ni abang kadin puroto. Tuan kaya arkin leme-leme. Apa katin kanang mayang kumail. Bagi soto katin kupurki emenen lek takla.
Pagkating kubur ki koros en wulia kapala o so pisang nan tiparail kan. Ime kot kating karagi to Christ. Pagdalang ka kilang langi. Poson la tatok may wiya ni lobo. Dahil prakaksang atay wiya suwat kano prakaktongi. Pagdalang ka ankila bebol. Ren kot. Kita ay metipan kay mas. Metay memori ang kot. Bebol ang kot mimre atay. Karyaw kot so sa katin kupurgi mela na ramas suwat amen. Kot sa katin kupurgi aramas suwat amen niyaban mela. Na nisikil raw silisik siluri kay sa kayo ko sa iya pataki yung Israel ni Maray pangay kauno wasalapalap kot yeyas isudukin kupurperan ki mela na ramas tipan. Apon ulia kapasanga suwat puen maur. Men Israel kan kumail to kitisa nga may wiwiya suwat kan tama kumail men mekila kung itong kita rawat nan kadedekap kita bilang nanak dalam pilu wakit aksa nga tayo wiwiya suwat kan no kot katin masa ni tama kumail men mekila wiwiya suwat utama wakitay nan hel wasame melawat katakin mela magtatuwa ta mela ang paluwat asyut asitama wiwiyawi. Melan palingen pan memor kokolate sotep mekot pan kagen kasorela te buyang aramas menen solaken melan paluwar re ta solaken nupuksaro masani mutagen meirla a melan palingen melawat kadang dia mela tu de palu na ramasa mela kitay pa memor wasagis magday pan lukur lang kau no kosumongin na dray mo dapat memor re euran mor sautuk mela palingen ye mela sautuk ya wasa nan leng sini nan hel i melan palingen met i magatak dananek dalen nantiyong budak bayang ko la wasaksit lang Mia irayo nang puksaro me kauno katin masa ni yung rai me kuto kalal bak patak yung imay ni maramu siya kau siyang ngayon sa otokan ng paunarmas segin kapag armas kan rin maula kau na masa ni yung rai may kuwi sang ya buisi si iskumail kami le me puin me muyamet pampake rai wi armas mau kay rai pergak sang rai wi mau pergak lang wi aswit koros kin kak tapung koros kin tapung ap koros sudah kin tep imulapung biye kin pangatam biye kin luwat dalam biye kin praksang kauno ap pampake ur tong kemarang kauno kemawi gila semua kan kau sejang ngai saut kan ap nasa mirai perkailang misuet ko sa Israel ime pansan sa long time nan ada remur metap ko kin katin kupurki melan sapul mekan imi kot kin kayo kupurgi melan sapul me soulang men nan pisale merlau te pagi sa kunuri di sa klimao ko siya yawen toto kupuren kauno ni emeng sapul me arma sa kanakin mela nan bukan pemita na yawen toto kupuren kauno ibang mata kong tanang King James Version nan bukan wai ko siya precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious. Uy, kami kot mau. Tama kau na pang kuputo kilan. Melan sa pulmekan. Tama po yun na kawawagi. Irawet. O kasi yamet. May kau no. Yawan tutuan kupuran kau no. Mwenray pangata. Mwenray pangata iray kawawes sapung. Ano pong kawayo na precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kot king kubur ki melan sapul mekan. Don sampa ketay mekin wiya siyang mamay apnan rin da koto. Iwewe. Ako sudah kin toto kila melan sapul mekan. Bukan mayo ko siya mekin kupur peren ki kin mau ki. Bukan yan so pung memba mela bang kukularan kot. Abang kukularan kot nan paradise. Wasa me kot ketin ko na bang koros. Memory ang ikan.
Oke sedu kot men ketailen pataki yang aramasakan sabul men masanin bebol. Ime kot ketin kupur ki ketailen wia. Utana men ketai solang dalan ki puko wet. Ketailen pataki yang aramasakan masanin kot. Wasa me ketai miye. Masa kurus me ketai miye me ketai ken aramas me mesakin to komolak dan dalam witness yang aramasu. Kaya kim pastor kantor, leader in momoso kantor me bana na chorus. Kaya ngdalan solang lang tayo ko tumumot na nim sa rong pataho tayo purlapil, manok lapil rupi. Utan tayo puko chorus. Solang talang witness. Witness kiyo ang aramaskan masaning court pagi. Court sudah katin kupurgi melan aramas suwet men. Abang katin kupurgi melan sapol mekan. Nan isikya silisek silu rejeki sekriau ko saya erimet kowe nei naramas patak yang men Israel kan ni anso me armas mau men kin muyata tip awi ya mau kan sotepan kamaurala yang enda armas mau men armas pung men ni akan muya tip awi ya mau kan sotepan kamaurala we perkeklangai we yang tip ama armas suwet men pantu ketisang uya me suwet eso depan ada lokolok oma armas mau men pantabi ata uya me suwet eso depan maurla hari ini saya long trial me ansa me kitai pung mon kot ni ansa me depan perkeklau ya totogen tip kasi depan maur kila da uya mau en rante yo depan me kila da uya totogen tip ma bilar mas suwet men pampil liksang awu ya suwatakan o uya mga mepung aba maurla ime puksaro mama sani yong getail magdalen wewe ki mata uya mau kan niasa magdai pan perkaklau ya tip ko ci depan tre kata uya mau kan uyan tiba ma ban utek ama misuwa temen ban waksang awu ya tip aban morla ikar pengkoda kat kitong ta sa buk sarawi boya en uya pugan panawe wong kitail en kin panawi kitail ansyu koros nan timuti karyao iralaw silu redigay pono ko saya pa au tepen buk sarawi unsyak pulsang ren kot o emawong atay totok empataki yung aramasakan me melalo ong atay penuh ong tiyak sabung ong atay kapungala wiwiya sabungkan o bilong atay patak tuen maur lalabag ikarap yung koda kat kitong tayo puk sarawi po kaya wen tama puk sarawi unsyak pulisang ren kot Mia aramas mekin question giyor da mele me puksarawi kot me intingeta ngayon saro me tipo neral ka me intingeta pukwet hari karbenakat kitong ketay pagkatay den uyaki atay men peno answer me ketay solang kay ni answer me ketay ban sabung ala aktabi watak masaning kot ketay plukur lang ipagmangkit tip me ketay uya pagkatasa kita unsaklan ni Melel. Kami minta nanutuk. O miya taan sa magdapangkin tipikalagal. Puksaraw panawi kitailiya. Tananay talen uyame pungan sa koros. Kitailan nanak talen wawi masanin god. O ngaramasakan. Nan romerlaw tayo sa kritikisag paulili sa klimaw ko siya. Ayatuan aral pan kaklikwar yung mara sudo poson. Aramas may sudo poson nagan. Ayatuan aral pan likwar yung mara sudo poson. O ayatuan aral pan kak poson mara sudo rong masen be. O ayatuan aral kak rong masen be sudo bang uyawi yung rail. Masudo bang wala masen o pataki yung rail. Parang kak pungulamon kot. O yatuan masen pepan kakuyawi yung rail, masuk menin keterpam peketerlang rail. Nintuan puksaraw ya masani,
Metlingano kasadel. Atayal utial, menin katarkan makin wako to. Ronga mao. O yame kot mao yo. Kot king kating kubut parengi. Magdapang nale amasin imbebol. Wawang armas kay mebor nan tip. Boy remblika pungila mon God. Kilang Christ kating masani na nyawani sejak payo Isaac Riau. Mepuso niya kan bangkong ito dong kan may kung yaw bilapasang. Pwede mo larang kot sa. Tama ba ang lapasang kamaw darmas mela? Tama ba ang lapasang katanglan na may motorokan? Tama ba ang lapasang kapit pa siya may masukungan? Kita ba ang wato armas rin ko? Pag Christ o darmas may wato rin. Apoy may ban lapki, pag tayo piltipan na kayo mas. Anya tayo wakla ko, tatong tayo talut wawato armas kan rin ko. Ime lap, may Christ ka din masa ni. Nagdalang yan totoo. Pampapakew tayo armas suwat kayo. Aan suwat niya tayo kamurlar. Kita niya tayo testimony. Christ sudah sabu may testimony. Pagkat dito sa nanlang. Kita niya tayo testimony. Teka kinta yung armas. Masih uya iya tayo mau riwi armas di pana men. Ikin prapin. Ikin kawela. Koson ditakan. Ikin uya songkoros. Makata kong kuburan ko doang niya. Aranwot, kailangan tama Christ biya yung ay maur. Kamaur yela, wukit yela. Ime kayo wat, ren kot. Niya debang wato ang armas kan, re. Ime katapok sa armas ni, mes departamento ni akin, wakla, nanlang pon, kin kamakamatip. Pagkatapos akin, memeno, maan kin maur suwet mas, wak yung yakot. Kapungakot. Narimen kar kilay rawat. Uyasarian kot melal men. Waway sabol men rong amawan papolong aramasakan.